ngo kuramo umutima wawe mu bwenge bwawe jewe sinkiruwe kabisa ndakurenze kutavyumva reka kwiremba rubambo ngaramurenze Imana ye dedikasa tuno zex nize komeze neza cyane gose dedikase kuri X wa Big dedikase kuri X wa Rubambo dedikase kuri X wa Emery Sun dedikase ku nyishure ufisa X banga jewe uyikimbaye General bazugira ngo kimbaze bien wari kuvuga ngo nk'ubu umu X wagiye araguha 1 milliard ubona wo kwizimiya idi zingahe ukoje kwiza zingahe sije ndaguhatwiyo yo mabita ko kandi wamaze kuva muzoza Blackfm turi kumwe na Engineer Emery Sun anatumwe muzoza Blackfm Big nibaza ko mu mperi karibu nikaze muzoza Blackfm kaze na manaye muhaye sinijya kabiri igenda muri kandi Emery Sun mu kwinjira ntituvuga ngo ni mu murabe ngo ngotenge ndangaciye ngintuze yange imimi bijya byo gwerekeza kana kuvuga ngo mu mushike kwirembo ngo mu murenzi imitwe y'inzuzi oya muri the star system Emery Sun suko Emery Sun yinjira nkuko nyamba agenda twivye imitwe y'inzuzi nyamba ataye twiba ntibituraba no mu gusohoka nuko nye donc mu majoro make ni wabo anyway musaza kai buce musoza Blackfm murakoze cyane nenda bakumbuye je ndaberuka mu giteramo après twasuye kubonana mu giganiro igitamo c'ingozi kayanze oya tuvuga duheruka muri studio muri babandi bagira ibiteramo bitanu mijoro muntu aratitaza muri abantu babagabo buge wenda kubwire amwe matoza n'umudutaro nkiri nyisho iyo byagiye ndiriri yajoro kuntu mwashoye gukora ntuze yashoze zitanu mijoro rimwe mu ntara zitanu zitandukanye turakeneye kumenya yabaduganye wagenda dufite imodoka oya ubwo yaje kuririmba kubera ko wabuze nakurindira urugo umwejeje bashavuga ngo hewe uri ndayejeje ati Emery Sun ngo nagira kongera genda igitega ati naze tugenda tunyaruka ati ntadukongere baramurindiriye yana ry'amafaranga ari njyankuge no mwaranzoziga bazirasiriye ariko rero muri kiriya gihe cyo twabonamwe amamobogo y'abafana ngo mbe ngo Emery Sun ngo muko mutamuhasho ngo murindiriye ibiki ngo urumva ngo ni muri ko murabona injyajya ngo muri ko murabona abayuda ngo muri ko murabona n'izindi tukaba ari baguhaye nawe cigeza nawe kwita hari ibintu biza ukavuga ati ibintu nawe ndikunda biga reka jera nashitse igitega di planta ndabwira ababire ntimuzeye mwe mukayanza nimwijane sinzo twahuriye muri gatirimu sinzo twahuriye kwa banko imuyinga bana twahuye ameze kwiteka anyway nuko niyo muri sade mbona kagaciyemo baravyumvise barabizi gukora ibiteramo bine mu ntara zine atuma turavuga duheruke aho twayiduherukanira wanashaka muri soza Blackfm twaherukana muri PM show kwa baynyibukije ahubwo kugira ngo ntusinzire ugurura ibiyo by'imodoka mu muduga ugenda ukanuye ushitse washika wambara waja guhamagara ukashika kubita ari abantu bagise bashoza ngo nakageze ngo nawe karaza ati wake kadi kariri batu shabiti lipo zibiri oya ingozi oya pana ngozi suka hariho neza ngo imana ngo Emery Sun ngo Jose kwambie sasa ongeze ugushipisha mwizini ndimo zibiri ngo baraza rinoti alikapa hadi gitega baraza ewa kyagiye mwakoze mu mutima yawe kandi station amatara yacitse abaza gucika kanja kwa ari battery yari yariye ni firimbi abantu ngo wewe zibindi amatara yacitse bazi kubikubita iyo muziki anyway nuko sante sana Emery Sun akomeze neza mugabo emeze neza abakoze kunyibutsa gusa ayo twabonye abatekwamura rero bagende kuri Black Media YouTube cyangwa Facebook barebe Emery Sun twerukana ikaratakishano gaje twari kumwe muhungu byibutse ewe Emery Sun twerukana ikaratakishano ve mu bunibon yarongeye gutrava mu biri nka kera bari basubiye mu minsi yeze mugabo aba wenda ujya ubonye
je bazomara oya basigaye bakurungika no mu yake ndabasabye vrema imupunguze none ko baragenda basimaze mu byikawuce nk'imyaka 10 ni ba yuda uramara barengera natagaza jasubira bakarungika nibo bikura oya bro ndasabye imbabazi ni mungezaho mu ndimo y'imyaka 10 bazi ariko je nakubwira ariko uravye public ikumviza Blackfm umuntu w'umushingane nk'uhagaze imbabazi ati je vrema umbabarire mungeze ako nibo mwizo mbabazi vrema oya baranembeje vrema nukuri maze ubu barabona ko nkiriho baragerageje nibanze bambabarira bavuga ati mburiza wewe rero tumaze gukorerako bagwaye imyaka 5 banze uruhuka niga bazonyitira baje mwikonje none ngume nivuza vrema ariko wewe mutama uraraba neza gatera aba ex mutama oya aho ex anje wangiriye nabi nawe nyene no mutakeneye mu ex vrema aba ex banje twahiranye nabi numwe nawe sineza ko yaradusingeso yo kugira erega bavuga ati agatakaye nawe katorondererwa kandi nta mwongo buri sato ibitagize gute ibidahizwe iyo bari kwarondera ikibazo baraje unifa akavuga ati nimurabe kabutu gatiriko kagira kamare EMERY SUN nimurabe rujya rutante hariya pourquoi pas ex je vraiment murangerageza abantu bose tugahibana mu rufasoni mu ndero urumva mwe mugahibana mu ndero tangere ariko bigezeho bijewe mu ndirimbo ni ibintu bidasanzwe anyway duhera inyuma gatoya kwanza nituze kuba ex cyane ujama rero ari ukuntu yamadushuka ubu nta nuko twamuhaye karibu iwana yashikiye mwatamwo urazi igituma bimeze uko inshize ngamba maninjiye muhira ukoze muhira byo kwirigura baza ngo karibu ni gute mazi ko muhira ni muhira kiramo antuka kwa kesaswa bazo turamukiza abakunzi bisambiza Blackfm turamukiza n'abakunzi muri rusangi n'abakunzi umuziki n'aba ex pourquoi pas abisibusu y'uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabajya bagashaka kupfa abo nabise exe kura mu mutima wawe mu bwenge bwawe ko nkigukunda ni ba yuda nibaze barabe umve mane nkashaka ko ari mbongo nazo baraye ko natagasa basubira sindazura gutagata ni mu bimenya aho muri mesi ugeri mesi istati kurota byarashitse rimwe ariko kirazira gutagata utagase yashizemo batama je sindasura gutagata kuva kijya gihemerewe nabi fosana bigi uramaze kubona nye n'inzu ngo nye n'inzu ngo niwe kizira kuteka inyama utaramuri ariko we nawe uri kuri hagutagata umutera yizibatse mufitanye je navuga ngo tagata bagatika gamukasaza ubu nijo gakitiriye cyangwa bita indwi nka 3 mungamerewe nabi rero ngo burage nababwire batamba bajya abantu mukobwa yakana ukuri ndamerewe nabi sasura gutagata byaranze byaciye nagumye hariya nasize sini ivyawe mbere gutagata ubu nage nshaka asante sana nuko EMERY SUN wakoze indirimbo zitatu ku munsi twayivuze ko twavuga tuko twaga commentaire yawe ku ndirimbo yawe twakoze igano maze isaha isohotse yasohotse isaha 6 zuzuye tutangwa igihe isaha 7 abona ko indirimbo badekigena neza cha turagufelicite ibimeze neza ego cyane gose gabisa amasanamu meza logic Jamali yoba logic Jamali vraiment big up on yourself mu kazi kose ego nabana nyakora jere kazo office ni kamwe ego ni nako navuze sizi ko ni hands unarangosore aheze imyaka 2 musaza indirimbo zawe mengo ziri related nyene kuri wowe nyene n'ubuzima bwawe n'ama episode urabona bwa mbere twe kwasigiye amari kumwe na Bayino ni Bayino mu gihugu cya Kenya twe kiga duhere kuri ingyagya tuze gutagata hasubira tata ngo ingyagya hasubira tagata hasubira yuda powa tuyerekana ntuze na Bayino tuze kuri X ni ibintu mengo nyine biraba kubuza bwa imyaka 2 yose mara hari anye bana bifu je muranga kumi show office amahiti murafata nabo warakora show ziwa mu rumonge n'agatandukanye unahuje n'aba ex muzaza nanize episode bimeze gute the story behind ibintu bintu byose rero nasanze abantu bose ari abantu bamaze gushiramo ko ubuzima bw'ameze neza
ariko nagiye gutahura ko maze gusohora ziriya ndirimbo bwa mbere z'ubuzima nasanze nka 80% ari ubwo buzima abantu bayemo hama nanjye narayibayemo ari ibintu byambako uzigiye cyane narabura amashoko yari ifise akaririmbo amahit arabibona haragaze igihe ngenda naje no ku mavi ndabwira Imana ati mana tiresha ndazi ko bitanga nje banyibagiye ariko nkaguma ndabya mutima wo kwizera ko bizokunda mugabo munyuma ndabona umenga bigiye kuba birefu ndatanga kuvuga ko yete ndavuga ati none je ko munyime amashoka kandi ifise ibintu bimeze neza munyuma mbona nyene barumvisa akamo ndabateye baranyizera barampa nka tubiri oya ni nyinshi ndazikubwira ego ndavuga apana ego mbwa za kampuni zazikomeye nazo zimyaze kampuni ariko munyuma narose n'utundi nyine nka hamwe twabona amakubura yahaze tuba yabaye kare kashoti ne mu ntara zibirika mu cyo rimwe mugaje ndazi ko tuvuga gusa Imana ikaduhe byinshi ariko uyu mwaka pre shozo kurara icoro irazimpungura izifumi zirazishira ahatandukanye hama nyene bo Jena nyaragiye mu rukundo ndakundana mu mapenzi ya vrai kweri umwana kuri ndamukunda hama nanje arampemukira bon duhebanye yituse waririmbye rero nibyo byarabaye cyenda kugise mu rukundo hajya mwabona EMERY SUN aricara ahantu ararira ishako engineer aringinga engineer arashira hasi bro hari ikintu bita ikiniga ikiniga ni ibintu bigira ngo urasevura wagira ngo numuniga oya bajya babyitaje mu kirundi rero ikiniga uruza rukabana ngaha iyo baguhevye canke we ivyo uruza rukabana ngaha ushaka kunywa amazi ushaka kunywa ibiya n'ibimanuka rero usanga ari urugamba rw'iwawe n'umutima wawe umutima ugasuga umubabare amosoza kakoroga bigi ndiko ndabona inbox ya EMERY SUN na ex wiwe icuri kuramuri umburanyi urudomavi ngarukira jewe nabirazi narebye uri kurarira urukundo rwuba wenyene hagize umuntu akwisa adodoro usuka umutwengera niyo bitare bazokuba ngo seka mbabaye kutwenga ni sawa akicara akavuga gatari imbura agiye usubira kirasi ndani muri ya mundi kubera kumeza uko yo ahore wabonye amakuba rero nakirikira baje wagenda kuraba kuri WhatsApp ugasanga ari online ayaje no gushaka agastati agashaka post agapisha yasohotsa no naka ubuzima ni bwiza we nakuta ashira kumenga wa umutima wawe connected ashira gusatsa mu mutima cya kuma stati ubuzima ni bwiza turabanuka ngo uba mwiza sha ntimye yakubwiye iyo ni ya mbere akajumenga yabwiranye asharunda kandi gahungu canke azona akanguka mufasha aga content creator ugasanga usanga ari n'umujama wiwe akacaza akamufata mu nda agaca na post asayipostinga uyu akacaga anakabizungu akavuga wa mutipe ngo ushanga uri kibaju mon frère umutima umega ko arawukaranga mu bwe amasote man rero kateseka nyene wewe nyene waje kwa bla nyene turangiye ufashe ikaramu n'urupapuro abaro ndavuga muri cyacumba nyine cyacumba nyene narize kera cyandagenda nanjye ndabwira Imana cyo uyu mubabaro warenze tujengera nandike umubabaro warenze cyenda gusavye vraiment bibanze bihere ana nkubise nk'indwi ya mbere nihangana nikaza indwi ya kabiri indwi ya gatatu amajambo atangura kuza amajambo aje kuturemesha kubera ibyo twari twabonye ndemesho yabihebuye abana nzabanda yaronse igiragenda muri studio waza kuririmba uriko afata amajwi ugaye ugatamba wowe big gakubita kugira ngo banze uririmbe mugabo wowe kubera gusa ingufu ufise byo ndirimbo ugabanza kwakatika kwanza zo mushikira uri kuratama nkwanyoye surudu wire ukazamba mu potire ngo majambo nyine ngo yonyene ngo shira bwije ukachibanza gutaka amapombe muri studio ndamwica Bene wagiye muri sezo wanyweye intuze wanyweye muri ture eba mpeje kwikubita muze iheze ati je ndayikubise ca ndayumviza kiba kibe
ca ndiryamira nije ngaha ucura byereka imana batimati x akanyuma karahinda ca ndiryamira andi mara amaze kumpa icyo nzokubwira wowe rero ameze neza ubu byaraheze umubwira uti jewe sinkigushaka sinkigushaka guhera ubu ni bo ariko wabiririmbye mu gabe kezo mfise uwo Mexico akazo kuronda ariko by the way ku nkuru makuru ufise sikariyo bivuye ko mukwa mwakundanye nuko ngwacara ngo cegeyo hanze nivyo canke sivyo ariko umukwa mwari muri kumwe mwakundanye acageragenda akunda nundi mutipe acagira mariage gira hanze amakuru afise ukuri kumara gute abantu nawe nyine bagira amatohoza naje nkiyumvira ati nk'ibyo babikuye FBI oya siko byagenze twarahebanye tu turavana ko wese afata inzira yiwe oya shira koko bamudose oya twe twarahebanye umuntu akagenda kwiwe ariko nyene guhebana kwacu ntibyari biteye igomwe oya nta guhebana guterana igomwe nawe hari uguhebana batera amashugwe none ateye bahebanye baha amashugwe oya arabaza ngo washi ngo byabaye sha ngo bahebanye ngo ruba ngo byagege iminsi yose ngo ku mafoto ngo sheri ari abantu babiryoye yevre mugona gwacu ngo biteye igomwe kubera ibyabaye hagati yacu ibyo nagiye mbona byatuma numva umenga umutima wanje hari igihe umuntu mukunda hama niyo murebanye ukamwa nka gusumba uko wamukunze ya sino twe twahebanye bamudota oya kamaze haji kimaraje kiramukubita kiramutwara ebana jana ndabwira abantu rejama cherchez l'argent hein cherchez l'argent turondira mahera bro nuzera ajanye mu minsi ntuzotangare batumwe kuvuga ngo biga ariko atanga adresse yiwe avuga ngo uzomanuka uca impande yo kwa EMERY SUN apana ngo nguca kwa big nyene ngushuza direct kwa big oyo uca hirya kwa EMERY SUN kubera iki big niwe EMERY SUN niwe mu boss babara no kuvuga mu rusangi ntuze ya adresse adresse ya y'umukene n'umutunzi babana no mpamvu bavuga ngo nkunda kuvuga ngo cherchons l'argent ariko rero kiri natahuye naco umuntu wese amafise umuntu amusumba wewe washaka gusanga no munsi ufise imiliyari 10 ejo agaza ufise double yawe 200 ariko nkacangaruka kandi EMERY SUN numwe mu bantu mu bari ivyo ngaho muri dukunda kubona bagaragaza ama relation ku ma social media n'abandi bariyimvye kome ngo ndazindira gato ushaka kuzi mugabo ni very frequent zakera kiri mu adoresa ubu yarakuze ndavyumva cyane ifite amapenzi mabi mu ndabwira bane narapostinga umushiri wanje nkavuga ko n'amajambo baby oya izobanerere kuri start nze nsubira ariko Jake yaje nshaka kubaza umuntu umuririmbyi cyangwa umustar muri rusangi gushira ahagaragara cyangwa guposta kuri social media umukunzi wiwe ndavuga umuhungu cyangwa umwigeme hari ingaruka mbi ubonamo cyangwa ingaruka nziza ubonamo kudasha kuri social media relation ye rero kubera ko ukuntu umaze kubibona nta kamaro ko kumushira ko kwiri vyume nta gwanka ruba rurimwo ariko harimo no kumukingira urumva afite uyu mukobwa mushizeko acha tangura kubona rero wewe bataba kumuzanira wewe wa vrai n'icitiranwa cawe n'igihushane cawe nico niki hamwe rero bagashaka bamuzanira rero nawe version ya shetani aho rero nashobora kwihangana tuza kuguheba urumva kubera ko baba bamuzaniye wewe ari atandukanye orke hari mu bantu mu byo tuvuga ko uri kumwe n'umuntu hari gusanga byinshi ntaba ari byo naho rimwe rimwe ashobora kuba ari byo ashobora kuvuga ngo ujya muhungu ngo aragena n'akandi kana ugasanga bwana kweri wagafise urumva cyangwa ugasanga ni n'umugenzi wawe ariko kubera ko we bakubonye muhagaranye n'umuntu cyangwa hari umuntu yavuga ati dusangire nasangiye bikaba big deal rero je nasanze ko kumushira habona ntiba ari ugwanko byari byiza ariko rero rimwe na rimwe no kumuproteja ko kenshi relation zagiye habona ntizarambye tirasohotse big tuyumvirije iminsi umunsi wa kabiri tuyumvirize biga munyegeza amunyegeza ese nyegeza ahubwo gishaka kurira nkawe ex irasohotse imaze iminsi ibiri uri umugabo shararira kirarira kikomoro kariya ex irasohotse imaze iminsi ibiri tiko tayifiringa turiko turaviza amakomantere hano hariya twaragize video reaction twaragize muri Blackfm twarabonye ukuntu bayakiriye kome twazibonye ariko tushaka kumenya wowe ku gatwe kawe nka EMERY SUN engineer EMERY SUN
wewe wakira gute comment ziko ziraca kuri ku mbuga zigiye zitandukanye haba iwawe ku ma social media bwite kuri platform zawe bwite canke muri rusange nabo muhura nabo mugendera muri society? Nzakira neza kuko hariho nka 90% ari nziza zinyakuraja zimbye ko nabaririmba ibintu byiza nasanze rero atari jeje nyene nahise cyo n'aba ex turi benshi abagera baba ex icyo kibazo kiraduhanze abantu bakubititse ngaho hanze rero baririmbira abantu bose bakubititse n'urukundo kwanza ndabasuhuje aho muri mubana ye mwivura naze ko n'uno musi tuvuga nawe munabaza guheba abandanye yivura abitegura kwivura ego hama rero usanga benshi hari ababitahura hari ababibayemwo aho ngeze ndashima surtout ko ukuntu bayakiriye kuri jewe ndabona ko bayakiriye neza cyane yes big rega duhe akanya abakunzi b'ikiganiro The Star System cyangwa abakunzi ba engineer EMERY SUN babanze bafinga ino ndirimbo gatoya duce tugaruka cyo twakira n'amatelefone kugira ngo batubwire ukuntu bayakire aho kandi ndazi uko ndisi barafise ibibazo bashaka kwaza EMERY SUN ndazi umwanya ngani ibyo bibazo bashaka kwaza natangwe kubyiyumviye none ukuntu ndisi ibibazo abafana bafise muziki wawe wowe yishati naho ari we waje yambaye uza gutari kwambaye ariko imbere ko duhijamba abakunzi bisabiza Blackfm Rubambo indirimbo yasohotse nivyo gishaka ko ku indirimbo ariko kandi yasohotse imbere y'indirimbo ya mugenzi wa Thompson the Voice Thompson mwese ba ex mwese niyo mpamvu ugishika ngata ubwiye ati burya ba ex agomba bakora ibara mu gisagara ca Bujumbura aba ex byabaye nabi kabisa why mwashoboye sinzi ko byabaye coincidence biramurahurirana